Unarukia kwa ile question ya kazi. Aseme uko comportement tezio na gene kona mpaka na muima kazi. Me bajambo bengine wanajiplaindre aseme boy ni bya kaoneo. Bakuba walipataka kazi mbele ya bapendi, basukume bapeti mukazi. Unaweza sema nini kwa ile appréciation yako kwa ile question? Par rapport na ile question, bon, problème haiko ya bakubwa sana. Aussi problème ni ya bajene. Sasa tunasema juu jene mwenye hajijue hakuna mtu mwenye anaweza mjua. En fait, juu wakujue, bakusamini, bakupatie kazi, il faut kwanza ukuwe unajijua, ndio kitu ya kwanza. Juu tunaweza toka tumbu moya, me sami naangalia comportement zako en face na ujene yako, amino na mtu hamerite kunitumikia. Juu mtu mwenye hajiheshimia haezi heshimia kazi yangu. Mtu mwenye hajijua haezi jua kazi yangu. En fait, kila mtu mwenye anatumikisha naka anakuwa na besoin kwanza ya mtu mwenye anajijua. Ndio kitu ya kwanza. Juu hakuna mwenye ateza penda bamwaribishie kazi. Sasa il faut kuangalia aussi kichwa ya mtu na comportement ya mtu mwenye atatumika ile kazi. C'est pourquoi mwanzo nilisema hivi, kenye kilinifurahisha paske kuteme tunaanza na kijana, me hatukuanza na kazi. C'est-à-dire ukiona jeune mwenye anajijua, deja ulishaona picha ya kazi mwa ule jeune. Njo kitu kia kwanza. Kazi inaweza kuwa haiko. Me kama we jeune unajijua na uko na makomportema za mzuri, bata kutafuta tu juu ya kazi. Paske kuko jeune mwenye haezi shome. Na akishome labda ni kupendake tu. Me kubatu wenye wanamjua, wanayua nikitafuta Papa Rodrigue ni mfanya kazi mzuri. Kwanza anajiheshimia na anapaswa heshimia kazi. Utakutana kwa mkazi mebiko wanakuitia zingine kazi. Paske unajiheshimia na unajijua usi na uko mfanya kazi mzuri. Voilà, merci aseme tukue bafanya kazi bajo. Tuanze kwanza na kujiheshimia. Ase ule unalewa mpo na jinyambako. Sitakia nyamba kwa masahani za mkazi. Aseme shauri moya maana sana na tunasema merci kwa ile. Cher Jean, ni etape ya kuturudisha. Tudake wala turudie kumustari. Tujulize, est-ce que vraiment ni tunaishi tunabimerite? Et sinon, pourquoi? Est-ce qu'il y a ego shinjo tuko à la base, il y a malheur yenye tuko nayo?